بله صالح گلک پیشکتن دوی دما هلجوینا ناتوی لانقره چه دبن جو بیتر آگاهیان درباره وان پیشکتن انداوی نهاجی پیامنیر ما لانقره ایوب دمیر باوی کزندی مرای داکو بیتر آگاهیان درباره کمبون هلجوینا ناتوی بدما ایوب تو بخیر هاتی سروک امریکا وکو تجی گهداری کر بتوندی رخنا لإيران كر وقوت كوجبوي داوي ركفتنا لهفته جهشتنا يا لقل طهراني هاتية بيتر آگاهي تشل جنتهنا يعني قوتنين دونالد ترامب تكارن بيجم كلها أنقرة وكمينا تقينكي دنگ ودا جبوچ ترامب ديار كركو يعني إيريشن إيراني إدي هاتية أردا كاوساكو البر إلغير إيراني بيكان نينكو وك آگربستا أو بردوام بكي دالي دن دا جي ترامب ديار كركو أم ناخوازن كو لغل إيراني يعني مذاكرة بردوام بكن انا ام دوشان زندی دانه جوینا پرس کنفرانسا ترامپ و زلنسکی بردام دکه دوی پرس کنفرانس دا جی راگهاند کو ایران حیانها 54,000 کسی يعني ولاتین خو کشتیه جبروی جی جمرا د بیجین کو مثلا چما لویدر راپرین نابه يعني ایران به توندیا خو به کشتنا خو نه هیلکو کس درکه دنگ خو درخینه دهلادن دا جی ترامپ دیسا راگهاند کو ایران وقت دولت کا ایریشکر لسر هر کسی yani çevsandına ka xwe derdixine peş lejvî şundatır pêkan nîne derkeve. Dîsa Trump gotuna wî da tiştekî balkêşî ew bû ku ragihand ku İran yani em naxwazin rejima İranê biguherînin lê ez nikarim bêjim ku rejima İranê neguherîye jî. Yani li gorî daxuyana Trump rejima İranê bi şiklekê bêjî hatiye guherandin. Gava tevahî em vana didin berçav rastî yani ev civîna NATO'ya da gotinên Trump bi rengekî taybet derketine pêş. باشه ایوب جی آریه ترکیه و یعنی اردوغان هنکی دوی درباره دا به هستاری دچوی مسئله به تایبتی دماته ناوینا امریکا و ایران دا یعنی اوا خفتنین ترامپ لترکیه دنگی که چاو وددن هلوستا ترکان دوی درباره دا چیه از زانم هند قناغ دسپیک دنا ل هستا که ترکیه چاو هایت دوی درباره دا Sala rastî tedî du civîna Donald Trump û Recep Tayyip Erdoğan hebû. Divê derê da gelek nîqaş dest pê kirin dikarim ew wî bêjim. Yani Trump rastî di hemû gotinê xwe da dibêje ku ez Erdoğan hez dikim, Erdoğan kesekî baş e, teklî me gelek başin. Lê rastî wexta ku şîrêvekara em guhdar dikin du alî derkeve pêş. Hileke da yê ku nêzîkî desthilatiyê dibêjin ku teklîyên Tirkiye û Amerîkayê ji vî şundatır bi Trump re gelek baş biçe. Hin kesî dibêjin ku na wê wisa nebe. Yani Trump di gotina xwe ya duh da tiştekî taybet derxiste pêş. Yani barê Îranê da ser pişta Tirkiye jî. Yani di vî warî da dikarim bêjim ku di vê evê da du şikil dikeve pêş. Lê em dikarim bêjin bi vê nevê ev lûtkeyên NATOyê li Enqerê yani bi şêwazekî taybet derkeve holê dibe ku yani تقريبا piştî çend deqa jî wê encamek derkeve holê. باشا ايوب يعني هلبت مجارة ايراني دي ناف اجنديا ناتو دبولي دي بيشكتنين داوي لسر عرضي بتايبت ايريشين فيداويين ايراني لناف تنغافا هرمزي وهروها برسفا هيزين امريكاي بو سدمكو ببا يك دريزا بيشي اجنديا ناتو دا قالوا ريبرين دنيا ناتو سيرفي كي دبيجنم مديت مارك روتا سكرتيري قشتي اخافتنكير وكي دين دي في هلجفيني دا تشتيغو تنجاليه ريبرين اوروبي Yani divê derê da rêbera Ewropî ji xwe yekek gotinê xwe ya civînê xwe dikin lê hêjî berdewam dike di aliyê din da wek tê jî diyar kir Mark Rutte yani maf da Amerîkayê heya niha em bêjin ku rexnên Donald Trump li ser NATOyê hebû û divê civînan ew da jî dîsa behs kir ku ez NATOyê hez nakim NATOyê alîkariya me nekir lê Mark Rutte divê derê da çi got ku mafê Amerîkayê divê derê da heye û ev êrişên Îranê yê dawî jî bi tundî rexne kir di hêla din da jî dîsa bi vê nevê yani di gotinên Donald Trump da tiştê ku derkevin pêş ya esas jî ew bû ku em ê destûr nedin ku çekên nükleerî yê Îranê bibe. Mark Rutte jî hemama ev tiştana piştî hem digel Trump ku hem jî ana di civîneka wî ye berdewam dike di wê derê jî da cardin dubare kir got ku em pêkan nîne ku destûr bidin çekên kîmyavî. Rastî di vê derê da hema hematkarin bêjin ku hemû yani serokên devlet û hikûmetên NATOyê nebe jî lê bi tevahî şeklekî wisa
yani naxwazim ku İran bibe xudanê çekên nükleerî. باشه ایوب یعنی و هلجوینا ناتوی چه باندوره که راست راست لسر روشا نافخویی ترکیه کریه یعنی درباره عالی سیاسی دا وکو بیژن پارتیین اپوزیسیونه ت جیوازید ناوینا هلوستا حکومت ویان اپوزیسیون هیا یان تنه چه دوی درباره در جمعه هیا Sala ana çawane rastî hikûmet bibêne vê ana vê civîna NATOyê dikarin bêjin ku bi awayekî serkeftê jî bi rêva dibe. Yani mirov gereviya bibîne. Di hêla din da jî di dîwata ku ev civîn hate çêkirin gelek çewsandin, gelek zehmetî girtina rêya, bindestkirin, an jî binçavkirin, êrîş, gelek tiştên nebaşî derketin pêş. Ji ber vê jî opozisyon vê helwesta hikûmetê bi tundî rexne dike. Yani dibe civîna NATOyê çêkirin normal e lazım e ku Türkiye hin tiştan bi dest bixîne lê pêwîst nîne ku ew qas çewsendin li gel sergelên Enqerê û li sergelên Tirkiye were çêkirin. Tebahî rexne hinekî viyalî da ew dibe lê duh jî hin çalakî hebûn, hin kes dîsa hin kes hatin binçavkirin. Di aliyê din da rastî rojnamevan di kolanan nikarin bi awayekî azad em bêjin yek û nehatine akredîtin nûçeyên xwe çê bikin an jî ew bikin. Bi vê nevê kêmasiyek di vî warî da derkeve pêş opozisyon jî bi zêdetir viya rexne dike. بله ایوب دمیر پیامنێرێ me li Enqerê gelek spas بۆ van û çew pêzanînan. سپاس